Cuma un telepon lewat lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى ومراقبته في السر والعلانية، وطاعته فيما أمر، والانتهاء عما عنه نهى وزجر. ثم اعلموا رحمني الله تعالى وإياكم أن أعظم نعم الله تعالى على الإطلاق نعمة الإسلام، دين الله جل وعلا الذي ارتضاه لعباده دينا. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. دين الله جل وعلا الذي لا يقبل دينا سواه، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. عباد الله، إن هذا الدين القويم والصراط المستقيم الذي ارتضاه الله تبارك وتعالى لعباده قد اختار له جل وعلا نبيا كريما وداعيا حكيما، ألا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حتى أتاه اليقين. ثم إن الله سبحانه وتعالى اختار لهذا النبي الكريم أنصارا عدولا وصحابة كراما عزروه ونصروه وأيدوه عليه الصلاة والسلام، وبذلوا أنفسهم وأموالهم في سبيل نصرته ونصرة دينه صلى الله عليه وسلم، ففازوا بكل فضيلة وسبقوا الأمة في الخيرية وفازوا برضوان الله تعالى. قال تعالى: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. يأتي الله سبحانه وتعالى يدوري أنه صلى الله عليه وسلم يدواني كصحابة مكة eden danangal jokkuɓe ɓe hoore ko moƴƴi yo Allah waɗoe maɓɓe. Musidɓe tedduɓe, mi yamiri hoore am ɓeydunol hulde Allah subhanahu wa ta'ala, hulen Allah ka gumɗo e ka kene, ɗoftoɗenmo e kala ko o yamiri en, ɓortitoɗen dendanangal ko o haɗi en. Hande musidɓe tedduɓe, wondema nema ɓurɗo mawnude on mo Allah subhanahu wa ta'ala nemirɗiyaɓe makko ɓen ko nema kaɗo dinal islam, ka Allah subhanahu wa ta'ala welana en dina kawdali aya mo jangoden o wondema o timminani en dina kan, o timminani en kadi nema makko on o welanama en l'islam won dina ka Allah subhanahu wa ta'ala jabata si wona kañum. Allah o wi kala on ɗaɓɓuɗo wona l'islam dina yo andu ɗum ko jabantake ɗum ɗon haɗa kadi ñande yawmal qiyamati ko hayruɓe ɓen koye perduɗo o jeeya yo Allah on gandu en. Allah subhanahu wa ta'ala kadi subani kaɗo dina jiyaɗo makko mo suɓi o waɗi mo annabijo tedduɗo noddowo ñeeñuɗo yottinowo holnaɗo oɗo ko annabijo men Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. O yottini men dina Allah subhanahu wa ta'ala kan, o totti hoolare nden, o laaɓani en reedu, o waɗi jihad fi sabilillahi wano hanire noon ha Allah subhanahu wa ta'ala kekkitimo. Yo Allah yurmo yaafo. Alaganirawo sallallahu alayhi wa sallam accali moƴƴere si wona ɓe tindini mofte maɓɓe ɗen ga e nden ɗon moƴƴere, ɓe accali kadi bono hay e goto si wona ɓe rentini mofte maɓɓe ɗen e on ɗon bone. Ara o annabijo sallallahu alayhi wa sallam ko nema mo Allah subhanahu wa ta'ala neminiri en enen ɗeɗo mofte makko. En tori Allah subhanahu wa ta'ala yoɓumo joɗɗi ɓurɗi moƴƴude, wona noon kadi o immindina en e makko ñande yawmal qiyama, o waɗa en takko makko ka aljannaji towɗi. Musidɓe tedduɓe, wona noon kadi Allah subhanahu wa ta'ala suɓani oɗo annabijo wallitotoɓe tawɓe ko nunɗuɓe, sahabaɓe tedduɓe hoolaɓe holnaɓe, ɓe
ɓe wallitimo kanko annabijo sallllahu alayhi wa sallam, ɓe sembinimo, ɓe waɗi kala ko ɓe wawi ko, wonkeji maɓɓe, jawle maɓɓe fof ɓe waɗɗum ɗon fof fino ɗum fi sabili e laawol walle kono annabijo sallllahu alayhi wa sallam fino kaɗo dina ɓantora. ɗum waɗi allah subhanahu wa taala mantiɓe deftere makko teddunde, kanko allahu o laɓɓini ɗe, o seedi kanko tigi o tempini o tabintini wondema ko ɓe gonɗinde haqqan, wondema ko ɓe nunɗuɓe, o holli kadi ka alqur'ana e ayaji boyi wondema kanko allah subhanahu wa taala o welama e maɓɓe kamɓe sahabaɓe ɓen. arayi allah subhanahu wa taala on daali e oyama janngoɗen naane walladina amanu wa hajaru, ɗum ko ɓenɓe muhajirin e sahaba wiɓe makka seni madina ɓen, walladina awaw wa nasaru, ɗum ko yimɓe madina ɓen, ɓeɗo ko kamɓe woni umul muminuna haqqa, ko ɓe gomɗinɓe googuɓe ko heggi ɗon honɗum, lahum magfiratun wa rizqun karim, ɓeɗo haray no wodani ɗum honɗum hafrana e dunubaji mumon e arsike mawnuɗo. kono noon kadi allah daali e aya goo kadi wassabiquna alawwaluna min almuhajirina wal ansar, watte ngene kadi ɗon inchallahu taala walladina ittabauhum bi ihsanin radiya allahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada dhalika al-fawzu al-azim. wonni ɓeɗo kadi sahabaɓe aray e ka jokkuɓe ɓe hoore ko moƴƴi e hoore ko moƴƴi, allah on welama ɓe kamɓe kadi ɓe welama allah subhanahu wa taala. allah kadi heblaniɓe aljannaji tawɗi hino ila e ley mum canɗi koɓe luttaɓe toon kooma, ɗum ɗo woni haray malal mawgal ngal allah waɗo e jokkuɓe hoore ko moƴƴi. haray alqur'ana ono heewi tew ayaji musidɓe tedduɓe wonade tiɓeɗo sahabaɓe se lutte jantago ɗum ɗon tum ɓurɗo men mon juutay se waɗi kadi ka annabigo sallllahu alayhi wa sallam en taway kadi ka mo maaki wahi mo holli e hadisaji makko ɓuuri ɓural ɓeeɗo sahabaɓe fi maɓɗon nden yewtude hannde inchallahu taala. haray nala hono maaki khayru nnasi qarni summa alladina yalunahum summa alladina yalunahum, ɓuri moƴƴude e ɓuroji ɗin fof yani sinama kanko ko wurduɓe e fewno goto e duuɓi temedere, yani ko ɓuri moƴƴude e jama on fof ko ɓemɓe ɓe wuuridi hikkita ɗon hikkiɓe ɗon men kadi ɓarno hikkiɗe ɗon kadi duuɓi siècle hikkiɗe ɗon on kadi hikkita ɗon kadi siècle kammo on ko noon noon woni e ardude. elaɗo seedi ko on ɗum wondema ko ɓuri moƴƴude e yimɓe ɓen ko kamɓe wurduɓe maɓɓe kamɓe annabijo sallllahu alayhi wa sallam, ɗum ko qarnu sahabaɓe ɓen. بلا ما كي حديث كذي لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. بما كتوين صحابة جنبندي أنه وند من وندي هم في أول يوم بموت الله سبحانه وتعالى سيقول لهم إتي سبك نفقي yeru tenno wohdi ɗon fof ko 7 kilo woni to longueur maggon ko kañum wohot jaw madina ɓen no anndi go ɓe maaki si tawi goɗɗo nafki yeru nde gonɗon fello fof kanŋe o yottotako mudda gooto e sahabaɓe baraji gooto e maɓɓe ko nafki hay fekkere mudore nden mana o heɓata so wiyama no mud ko min alkaffayn ko tawata hebbinayi newe ɗen ɗiɗi. ɗum ɗo holli en honɗum ko wakkiliɗe wo ko wakkili ɗen aray himɓe yeeso men kamɓe woni ɗo men kamɓe allah subhanahu wa taala neminiri ngal ɗo ɓural. aray ko ɓural mawnu ngal noon wonande ɓeɗo sahabaɓe ɓe allah subhanahu wa taala teddiniri yi'ugol mo kanko annabijo sallllahu alayhi wa sallam, wuurida e makko finamo nana hadisaji makko yi'a no rewta allah subhanahu wa taala, yaada e makko e jihadiji, juula ɓaawo makko, haggida e makko, hoorida e makko. so yi ɗum ɗo fof ɗum ɗo ko allah subhanahu wa taala neminirɓe ɗum ɗo ko ɓurangal allah subhanahu wa taala neminiriɓe. kono noon kadi ɓe yettini e men kadi konko ɓe yi annabijo sallllahu alayhi wa sallam no yi'a no waɗa e konko ɓe nani himo maata yewtintina diina kan e ɗen ɓaawo maɓɓe ɓen kadi ɗum ko tabi'ina en ɓen kadi yettini ka e ɓaawo maɓɓe ɓen kadi yettini ka ɓen ɓaawo o noon ardi haa fewndo meɗen ɗo. idan haɗa ko ɓeɗon allah subhanahu wa taala waɗi haa diina kan l'islam kan yetti ga e meɗen. aɗa musidɓe tedduɓe honɗum woni ko waɗɗi en tele meɗeɗo sahabaɓe tedduɓe omo raɓɓiɗi pot ɓe renanɓe embere maɓɓe nde renanen ɓe teddungal maɓɓe ngal
andi tanen ɓe wakkilare maɓɓe nden kono noon kadi yiɗen ɓe kono noon kadi jantoɗen moƴƴireji maɓɓe ɗin e ɓure maɓɓe ɗen kono noon kadi torɗen Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah o yaafoɓe yo Allah on yurme ɓe kono noon kadi reenen ɗenɗe men ɗe e kala ko tawata ko haala bonɗa haala yuugol haala yennugol naafi noon huɗugol telemma ɓeɗo sahabaɓe tedduɓe hooloɗen hoɗɗoɗen gomɗinen fiɗen wondema ɓeɗo ko ɓurɓe koɓe ɓurnaɓe ɓe Allah subhanahu wa ta'ala ɓurni ɓe Allah subhanahu wa ta'ala wela e mum ɓe Allah subhanahu wa ta'ala yafani dunubaji mum waɗen ko Allah subhanahu wa ta'ala yamiri e ngokko alquran taw sifiɗo o wi walladina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwana alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim no résumé ko hande wadde kon koyen tormoɓe Allah subhanahu wa ta'ala torɗen kala on adinoɗo en telemmaga iman konden Allah wa ta'ala waɗata ɓerde men en gaygu wonande julɗo hay e goto haɗa ko ɗon ko hangani en telemma e ɓeɗo sahabaɓe tedduɓe yo Allah on newnan en gollitirgol ɗum ɗo fiɗa ɗum ɗo waɗa ɗum ɗo wowla ɗum ɗo saabu haɗa ko ɗum woni moƴƴere men nden ka woni yo Allah on newnan en أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله عظيم الإحسان واسع الفضل والجود والامتنان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد مصيب جلد تدبه أري يودر من أن أنزل أنك في بيت الصحابة تدبه هو ودي سهم ويودر هم دفعه وسائل من دو وسبنا إن جري براما ko yayin ten toni to hino waɗa jama hino yenna sahaba en bal hino huɗaɓe ɗum ari ha hewti kame en ɗo ha tawa ɓiɓɓe men ɓen ɓiɓɓe men ngo ma baɓɓiraɓe men ngo ma miñiraɓe ma potiraɓe ma jagiraɓe ma mawniraɓe men ngo iɗe yiwde ɗum ɗon joni hen fof joni hay fuu suuɗaki ta télévision ji ta réseau sociaux ji iɗe yiwde ɓeɗo hino yenna ɓe sahabaɓe ɗo huɗa ayi woɓɓe fayi koye hino jogii drapeau ji ɓaleeji enen cimenterie to laawol ngol no ɗon hiɓe towna drapeau ɓe inna hon ɗum subhanallah lanatullahi ala man ala abi bakr lanatullahi ala man ala umar lanatullahi ala man ala aisha yo allah huɗu ɓe jantade ɗo seydna aboubacre seydna umar nenene aisha ara kadi ɓe wona kadi manto kadi wola e ɗengal arabugal wola kadi e ɗengal mengal mantora ɗum ɗon ko ɗum waɗi hara ɗen hani wattande inamraɓe moƴƴuru mawɓe men ɓen koye hoore ko neyi en koye hoore kural seydna aboubacre hayɓe wari gotti ko ɓe innata ko ɓe kala mantaji moƴƴa gotana ko seydna aboubacre en fo yimɓe men ɓen ko intiraɓe sahaba sina aboubacre o ko omar sina omar o ko aisha ko fatima ko ɓeɗo idan haray fewn ɗon heeɓi ɗum ɗon jon noon jaali sakitike moƴƴa ara en hulɓini moƴƴa enen sosan ɓe maaki yata sukku ashabi ara yoten yennu sahabaɓe anden haray ɓe watta yiɗa muradu moƴƴuru yuugol ɓeɗo sahabaɓe ma ɗum goto e maɓɓe aray ko yuugol Allah subhanahu wa ta'ala si a yowi sahabaɓe a fenniɓe ma a huuɗiɓe ma a añiɓe aray ko Allah woni ko añuɗa ko Allah woni ko yennuɗa ko Allah woni ko on tigi fenni alquran on won tigi fenni alquran on seeɗi ke wondema Allah welamaɓe no weltanita yaatike ɓe an wiya goɗɗum ngo nelaɗo sa sallam suɗike ɓeeɗo o holli ko ɓuranimo kat suddiɓe ko nene men Aisha ka worɓe ko abouha seydna aboubacre an wiya ɓen noon ko huɗaɓe ko huuɗe kaariɓe an ndi haray an tigi a annda ko dina on ɗumɗa e jokkude an ko aray ko konko dina kawwonɗa ɗum suɓugol yuugol ɓe sahabaɓe ɗo ko kamɓe Allah waɗi sabu ha dina ka hewti e men si tawi ɗum kamɓe ɓe yuwama tawi koɓe honoɓe koɓe janfotoɓe koɓe heferɓe ara dina men kan ko wonɗum valeur makko o aray galan ni dina ka keetere wadde dina ka fenowo wadde dina ka naatigijo wadde kannoma ala valeur hande kadi idan yuugol sahaba ɓen ko yuugol honɗum kaɗo dina
yo Allah on hesingen ara de sahaba bi saydi huda sitay de yuwa matum be fennama ara ko dina ka woni ko yuwa ko Abu Zur'a rahimahullahu ta'ala wi إذا رأيتم الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلموا أنه زنديق لأن القرآن حق والدين حق وإنما أدى إلينا ذلك الصحابة وهؤلاء أرادوا أن يجرحوا شهودنا فهم بالجرح أولى فهم زنادقة ودو كرم كنت تدوي سيئي قد هنو أنت بل ما يبتو جاسنا سبب كون صحابة من أنكو زنديق أنكو كثير Fitawino sabu Al-Qur'an ko gonga dina kan Islam kan ko gonga ka o Al-Qur'an ka do dina ko honno hewtiri en ko sahaba be woni ko hewtini Muhammad are no be do wi ay yoy sahaba be ko faala be yuude seede be men be yotti be dina kan faade men are kambe wahani yuude wona sahaba be are ande sahaba be fu sibe keddude ko udulul mawsuqun ay tere mak gandal hadith sendani ko gidin ko jantante kariyo kilan ko darugol on kari dina makkan honno wayi tam e sonani o yotulomo dito fi ko gandal hadith ko saytu arika sahabajo ko kullu mawdul ala do wi ko do sayyi muannama wa andaka haysinna ma rajul min ashabi nabi sallallahu alaihi wasallam yattama e gorko e goto sahaba sallallahu alaihi wasallam ben are hadith o jettama hay sahaba jo anda kay ndema ko mako hombo sabu hombo sahaba ko be nuntube ko be holnaabe haray o yafoto ko e watta ila muradu mo duro jama on no dina ha mo kala mo yide ma sha Allah men alhamdulillah ino akki waare ino janno ino lotte janno en jonna pay ko men ko ara be welti de wewli pour wonde haray yason no we tijon watta ila muradu mo duro kana be ten faybe men ten to e ka jango ten ton sa jonni pay ko ma do goddo o jannani ma ko a toɓɓimo no toppite no andirɗen noon a jannimo ɓe ko annduɗa ko ana wimo ka ustasijo on mo yiwɗa ɗon a annda ko hombo o jannanima pay kum ha ñande goo ko yalti innima ha seydna aboubacre ndey haray ko haaluɗo huɗede seydna omar ko hanɗo huɗede nene aissa ko hanɓe huɗede haray en anndi en heɓali ko faalɗen kon ka idan haray en fof wona junnugol haalama wawgol yewtere ɓe watta en ila mouradu moƴƴuru jon noon heewi kame en ɓoyiɗen kon yaasi o hen tike suuɗaki hannde kadi goɗɗo wawata yeddude inna menen min wi'ata ɗum en fof ko qibla on jokkuɗen en fof ɗe mbaɗa alqur'an en fof ko rasulu goto ɗum ko gonga en fof ko ɗuma kono jama on hino anndodiri ɗon no hannde komi jokki kon na hani wolna o hino ka internet to so ngayi to to wande ko jottu ko kono non kadi beeda kadi are wattuna ila modya are ndarten so do wona be fay men to wona yi go tumo jangi arabu kono jangi dina nay go tumo jango yu nokku go kono wato jangi dina are wattana ila muradu moduru ko mi faani do ko laaba ngen koy ar-rafida be te rafida de ngandira ma shi'a de do ko won golle mabbe mono faala no yahudaraka internet daraka youtube dara golle mabbe den kede maka sahaba rasul sallallahu alaihi wasallam de ko nande mu won golle mabbe stawi non alurri e goddo e lasli on tigi dina kan ara nyon do alaka feppo enen jilbe heddi de hede way feppude kede maka lasli stawi en e tumandike makki amma ka furu'u ibadat yo dem de lurra e mu o do wiya hunde karo do wiya hunde kari amma kala sulibi ya alqur'ana ka sahababe e ko nande mum ɗum ɗo hare wata yaadude e tawɗo no gonɗini contraire ko gonɗinɗen ko e wawata an teddiɗo sahabajo teddiɗo sahabaɓe fof seydna aboubacre seydna hoɓeɗo fof kohoɓe a wawata famodirde nantodira yaada e on tawɗo ko huɗay ɗo ɓen ɗon yenna ɓen ɗon dilɗe kikiɗe waɗ ɓen ɗon gaño Allah gaño mum dilɗe kikiɗe on ɗo wata yaadude on ɗayndira haray ɗum waɗi haray e wattana ila muradu moƴƴuru ko wimi kon wona ɗuɗere haalama ɗum wawgol yewtere ɓe watta ila muradu moƴƴuru ko janngeten kon e ɓe jonniten fayɓe men ɓe haray noon ɗum ɗo hino waali hino weeti wes hino laaɓi boyi hannde ala goɗɗo inna suuɗay ɗum ɗon yugol ɗum ko enen kadi hunde kaari ɗibla ko enen kadi hunde kaari ko enen kadi hunde kaari haray biji duyno toon ko tawta hino suuɗi no suuɗino hari jon noon ɗi feeñi
are watta me ila muradu moƴƴuru hide dina ka moƴƴa kono ndaaren ka naɓe tefa e men ɓen ndaaren ka janggaten ton ndaaren no janggirteno contrôle ko ande ko wona e janggede kon fiye waaw heɓude dina tawka ko laaɓuka kan dina tawka ko Allah subhanahu wa ta'ala yamiri kan Allah subhanahu wa ta'ala tippini e hoore sallallahu alaihi wasallam dala yottini e sahaba kadi yottini tabi'ina en kadi yottini tabi'ina en yaari non ha hewde en ɗon ana ko woni malal mengal yo Allah subhanahu wa ta'ala o hiw en yo Allah o artigo en mawnugol ɓeɗo sahaba ɓen sabu so jarri borama angol ɓeɗo huɗa ɓeɗo yenna ɓeɗo aray kata o qur'an ɗon yo Allah dandu en kata e khasara walla damden kata e khasara walla damden kata e khasara walla dandu en bordede dina men walla dandu en bordede yaduna men walla dandu en bordede alhaaliji men ɗin fof walla arsike arsikeji yaaji waɗaɗi barki o arsika en ɓiɓɓe kadi fewuɓe ɗottotoɓe en e fewuɓe fewnoɓe Allah waɗa en kadi en fof fiɓuɓe finde sellude nden rewraɓe Allah subhanahu wa ta'ala wono nela sallllahu alayhi wa sallama yamiriri noon yiɗuɓe sahabaɓen teddinaɓe sahabaɓen torano Allah subhanahu wa ta'ala sahabaɓen yo Allah on yurmeɓe yo Allah on yaafoɓe اللهم ارض عن صحابة نبيك الكريم واجزهم عنا أفضل الجزاء وأعظمه اللهم واعمر قلوبنا بمحبتهم يا ذا الجلال والإكرام ووفقنا لاحترامهم ومعرفة قدرهم يا حي يا قيوم اللهم ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحمي حوزة الدين يا رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استغفر يرحمكم الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبي المصطفى وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أي مسجد جول بنينا غوتو بهون يمبي بوي no tori du'a woppe ko nawnu be nawirabe woppe ko alhaali jagodi wana dum do e fi jande jidi e fi alhaali ji tabbe gurna non kono bimbi anda ko kono bayro Allah subhanahu wa ta'ala kanyum ande fofo yoni e waday du'a kono ado e wadde du'a on kutuba docteur Muhammad Baon watrande yile makko gundama ha mana ha mo kala yida wolu he wata wolde shoka wata wolu de lanta wata wolu hanu ngedike e leddi di boko sikule itati mudi jogade dole lagile doni fulbe faso ji tati tanaji tati itana di onno hebike e majji fofo wala be hulabe hersa jingan gol fofo docteur Muhammad Ba makilo ko be arno be studi seda ko don andi ka do ko en yar gol ko ta sendo do seda kono be woni do dubi be wi hebe masinani o sai be yi ka be do wi do ni bisi pota ko don ko hoto don bisi be yi ko be hula ni lekko di budi marde do yimbe janna be be hula ni faybe den o sai be jetta don goddo be jetti faybe be dia tahun beliau di 11e Franco Arab saya ke yobai kita 11e mana Franco Arab wala ilmi wono yew ko wana sikki sakka wono yew ila 11e mana Arab yobai yirti kan be naba be onno ko hebay bus ko onto ko buri yewde ko kana buri yewde ko onto ko kana awa to be haben yaha gada to tadane be gada to ni Baya gada to joni no woni ni ene wide ge ila son ila ha jono kambe be yatini bala ge yatini yeso be yatini kene petan ta ko yendu ko be do du yewti do kuri dum no kanyu gadi go kuri ko be do yewti wallahi la ilaha ghayru docteur Muhammad Ba be ado be jangoy de Saudi me wadi ti do de honno jangi ka santi islamique don ka do e gurdal alaji Haruna Silla e gurdal alaji Ibrahima Ba e Kindia e gurdal sifa be nandibe Alasana Camara en nandobe mu buy on say mi landi no don landal tay Oustaz Bakar Ndiare no senti tu badawi jakite e nandobe mu Maruf Ba tay be senti tu wobbe mabbe artale on say minni be min ko ani minni tay don no hewa modde be ko seeda mi konti do onno ko wonde majjumbe ben enen do ko yugol be do ko tijjaniyan ko be do ko sufiyan ko be do ko enen do ko be da woni mawbe be da mana ko baba en amma ko soran enen do siyama Abubakar kinta fomo welti siyama Usman ta buune welti kono ko yennaybe be do ben ma wi'ede alqur'ana on timma ko fekkere min ko be ani minni e gurdal Alaji Ibrahima Ba Faysal be nyoni yude Alaji Haruna en be on say be wi ko non tigi woni on say be yewti don ko juuti bay wona yewtugol dum non ko non hari min e be hari be senaki taw jangugol meden iwi Dakar ne bali fewndo on say tawi e duubi capantati di kono on andi hari be lajude joni ko be ndidi hebike joni wawi yewde ara be wula ber sa watto en yila wallahi ibe jogi dole o gal prince wal ha hewto kaabele modja ibe jogi jiwbe jannetebe ibe jogi sukabe jannetebe ben ka be yuma wobe essayte ay sibe tasi be darta an onon do esko go gotu haray ko enen ugini kono ma banto ben en jabata Abubakar yenne en jabata Umar yenne en jabata Yuma Aisha yenne
sabu non mawɓe meɗen ɓen jangunoɓe moƴƴa e janguɓe seeɗa ɓen fof no teddini ɓe awa enen kadi ka ɓe teddi waray dina kan no teddi hara eɗen teddi ɓiɓɓe men no teddi yo Allah teddin fi ɓeɗo kala waɗayɓe ɗum ɗo ɓen yo Allah famin ɓe gongan sona ɗum yo Allah danden bone maɓɓe fa amma duwa on ko torako hara en torki Allah subhanahu wa taala yo Allah huntu haajuji julɓe ɓen yo Allah ndikkin dawnuɓe ɓen Allah no andi mo kala e haaju men yo Allah huntu haajuji ɗi en torki Allah subhanahu wa taala alhaali ndiɗo leydi yo Allah moƴƴin alhaali on e koko hulɓen ɗo e fitnaji koɓe hoore men hutuba ɗo min mi wawata mi anda hanki mi anda hande mi anda ko warata janggo kono Allah kañum kanko mo andi fof omo wawi hiwde ɗum ara barminali hay goto e men yo Allah hiwi yo Allah hisi rabbana hab lana min azwajina وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا عبيدك ابن عبيدك ابن أمتك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.